Gospođa Jelena Krpan, izvolite. Srdačan pozdrav svima. Evo, ja imam jedno kratko pitanje za župana. Dolazi iz Gorskog kotara. Slično pitanje je već bilo postavljeno. Tiče se ceste Hrvatskoga Šparci. Pitanje je hoće li ta cesta konačno ove godine biti završena. Hvala. I ispričavam se, prošli put nisam stigla postaviti pitanje, pa dajem u pisanom obliku. Odgovor na vaše pitanje trebala bi biti. Rade Hrvatske ceste, izvođač je Hidroelektra. Hidroelektra je u situaciji u kojoj je, na aparatima i u smislu održivosti i tako dalje kompanije. Ja se duboko nadam i u održivost Hidroelektre. Sve je ugovoreno, mi smo svoje odradili, deponij onaj smo riješili da ga isfinanciramo s 30.000 kuna za višak materijala. Naš ŽUC je u stalnim kontaktima, do Snjegova bi trebao biti asfalt. Dobro, dostavit ću vam očitovanje, tražit ćemo službeno očitovanje Hrvatskih cesta i tako dalje. Zadnje što sam razgovarao s gospodinom Kosom, predsjednikom uprave, je da oni definitivno očekuju ovu godinu otvaranje ceste. Sad. Ali ćemo, ajde, konkretne rokove, ne mogu sad reći to, je li to srpanj, je li to rujan. Zahvaljujem.